li yekem roja konferansê giştiyê guhertina jîngehê li Baku paytextê Azerbaycanê rêxistiya keşnasiya cîhanê raporta xwe ya salane weşand. Raport pêşbînî dike ku sala 2024 dê sala herî germ be hatibe tomarkirin. Ew tekez dike ku salên 2015 heta 2024 deh salên herî germên tomarkirî ne. Nîşanên wê jî di helandina lezgîna Qeşayê de, di bilindbûna astê ava deryayê de û di germbûna okyanusan de diyar dibe. Em di qonaxa jimartina dawiya sînordarkirina bilindbûna germahiya gerdûnî bi qasî 1.5 dereceyan de ne. Derbasbûna demê net qezencame de ye. Nûênerên hikûmet û rêxistinên cîhanî li konferansê Baku karî dikin ji bo kêmkirina bikarînana gazên ku dibine jê derê germbûna gerdûnê. ما گفتگویên gelek baş û teknîkî encam dan û ez bawer dikim ku ev hevkariyek serketî bû. Me îro ji vê civînê gelek sûd wergirtin. Lê rojnamevanê mijarên jîngehê Xalid Silêman bawer dike ku konferansa Baku dê rastî giriftan bibe çunku welatan sozên xwe yên li COP28 li Dubey dabûn bi cih neanîn û li sala 2023 40 milyar tonên dioksîda karbonê berdan asmana. بەڵام لەم ساڵە لە 24 ئەم ڕێژەیە بەرز بۆتەوە بۆ 41 ملیار تەن کەواتە لێرەیە هیچ ئیلتیزامێکی نێودەوڵەتی دەوڵەتان ئیلتیزامیان نەکردووە بەو بڵێن بەیانی کۆتایی کۆپی 28 کە لە دووبێ بەسرا. ئەمە یەکێکە لەو خاڵانەی بەتایبەتی ئەم ساڵ لە ئازربایجان وڵاتێکی وەک ئازربایجان تازە بە تازە لە بەرنامەی هەیە بۆی ڕێژەی بەرهەمێنان و گاز و نەوت زیاد بکە. کەواتە پرسیارەکە لەسەر ئەم کۆپەیە ئایا چی ئەکە هەر وەک تەقلیدێکی نێودەوڵەتی ئەمێنێتەوە یان بەڕاستی ئەبێتە بۆنەیەک بۆ چاکردنی زەوی و بۆ پاراستنی زەوی. ئارمانجەکە دنیا کۆنفرانسا ئەف ساڵیا ژینگەهێ لە باکو ئەوە وڵاتین پێشکەتی 100 میلیارد دۆلاران بەردەست بکن ji bo piştgiriya hewlên welatên hejar di şerê guhertina jîngehê de. Lê welatên Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîka rastî kêşeyên alostirên jîngehê dibin. زۆربەی زۆری ئەم ناوچەیە یان بیابانن یان نیمچە بیابانن. ئەمانە هەمووی هۆکارن بۆ ئەوەی گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا بەتایبەتی بەرزبوونەوەی پلەی گەرما و هەروەها زیادکردنی خۆڵبارین و هەروەها کەمبوونەوەی ڕێژەی دابارین ئەمانە بەسەر ئەم ناوچەیەوە ئێجگار دیار بێ بەشی یعنی لە زۆربەی زۆری وڵاتەکانی تر زیاتر دیارە. لە گۆڕا داتایان ڕێخستیا خواردن و چاندنê یانەتەوەی نێگرتی 25 ملیۆن کەس ڕاستی کێم خواردنی دەبن و پێشبینی هەیە ژمارە بلند ببە هەتا دگەها 33 ملیۆنان هەتا هاوینە ساڵا 2025. سەکرەتیری گشتی نەتەوەی نێگرتی گوتا کۆنفرانسی باکۆ پاشە ڕۆژە مرۆڤانیە دە خەتەرێدایە و کار ji bo rawestandina wê xeterê nebijariye. Lê wî bang lê nûênerên welatên bejdar kir ku ji qonaxa sozên dilxwaziyê derbasî qonaxa pêgirtinên xwe bibin ji bo rawestandina derdeseriyên mirovanî ji encamê gerimbûna keş û hewayê cîhanê. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.